Kasut nga po snong sports and game hakas potrik ubanay Rizal Arjabsan kaliyo ban penha perdaya ka 16 Moni knockout football tournament Arjabsan kajongka hakaba hakanigas ngila wan ban sakhi na do president ka KSU East Jandya Hills District uma streamly suchen uborin chadap ubalong u chief guest hakanigas ngi Dominic Pala ubalong u guest of honor Sebo Shadap MDC kasutnga Krison langstang MDC ka Sumer bat kiway de kiriurang ba kibawan ban pekay siya kanigasngi. Ki team kibayalek kay ha kanigasngi ki kentup ya ka Renew Lang FC Persha ya ka Yong E FC. Renga kerben awa langba ka jing Yong ini sport block kiwem ha ka tan Yong E. Wa ini skemat doyo wa ya ki kon guru ikon ki kentai kena kiwem ha po ka tan Yong E do keladur ki ini serang. Kajing ile ngi wagi kam si kam tam wagi ni kam ge wayo penjak burom ya galong long sem kam ti mi kam drop man go wachan ke do kate and rengen skam le wa kajing am yang sport club man go cibenta kajing kermen ya kadong ngatang ge yong na ge pi wat kentu le ya di bor sarkar kam tam wo phai magi sa di sport club yang i wa ma po ngatang East Jandya district wagi man gi ni to ini teman gigi di sport club. Iwo yang tam, yang ikan beru, lagi lang salang, o pekeladur kantam yang distrik yang ini. Ngai lembang sport club, do emi ikan beru, kiwim dia tadi tim, kawati kena harengkat ke buram, harengkat ke akor. Nah ini por, dapat Islam nasiau, bentu kantam yang pergi ikan beru. Iwadang kan memperdi gini lagi. Pada kubule le ya gini thar pergi tim. Iwada isi menta kam gajing sendiang yang pi. Sagas tengah po senong sport club. Wa gajing wadin menta yang pi. Man go isi menta wa pi lai senok tilang pi. Wa gas tengah sport club ini po senong. Nah ini por bat kickbox yang le. Ya gini tim gi wa udah pun sibiat. Hamtam gini ga pergi tim wa po semi final. O ewa gadi jing yela yang pi uman gaji benta gajing yela o penyobang i inong pati kamta muhau MB ya kata gajing yela apa di gadok nilai ngai yela wa uman bisi benta gitu ki player go ngaurit ke wem kata gajing tip lem perapian dan kamtam wadai kena bila kata kenam jok nilai ya go jok lem muhau sang sorongi ya wana bila ngangai do crack stompi ewa football luman ngai pi kam kawina ke football ku nem kam tam ya kamet ka phat yang pi yok ke tingkoi tingkia yo bila wa hagani por na kaje wa pagramo chicken ten wa hagani si football am kam hai ka wadaman ngawina ka thau ki wa yi rap ya ke yung ka sem ka yong i lan ba ka football wa di yu le sipun ni player ko am po ka stadium i kam tam wa ki kontrol Napok East Jandya Hills yang i kamati di kam merdim telang, wow helan nong tedu, kini deman ngi kontrol, kewanuk satam yang distrik yang i wow penpau nam, hai tai hapok state dan hapok dari India warok kawi, session tentu le ya pi kat idong cung yang bos tengah warawi, ton nak sendiang ni saya ke sport club, wah elang bang di sport club, do tolak do wow penmi ye kontrol, nah ini nas senang gelkas tengah bat naga East Jandya Hills district yang i warok kawi, ini kita kumpulan hijarmu. Tau pelai berpulang ya ginong kita murawi, pelai belang ceruwi, kuling jarmu.